na koto mapala kaya kato mapabaene de nawatiki ibancaji alubinengan na anata alubinengan sa medong bancaji di alubinengan na anakmu alubinengan yang islami iyan itu sakinah mawaddah dan warahmah ajong bancaji alubinengan sa medong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Kepala Desa Tadampalie, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu teristimewa, anaki kedua mempelai bersama kedua orang tua dan keluarga yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tersyukur maraja lorisesi raja nopung Allah ta'ala nato pada angka mada puda pungang turuk meladuangi alena anaki dewe boting tanabodo rialangi asibojinga kupung Allah ta'ala pada tu asibojinga na nyawai na niya tubuewe mamagi-magi dari pancaji alubiningan na kupung Allah ta'ala alubinengo sakinah mawaddah warahmah mamagi-magi dari alangi wija-wija yang saleh masaleha dan niya ribabele boleh ria senge akasia singeng makuto baro bemang laurisinin na idi atan na pung Allah ta'ala ang kewe hadir rilalan na yonro na pabraka e pung Allah ta'ala tan rialuhe masalawan lima pasalama lori alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi amancaja kacer lor di maneng nato pada salam arilino mati risori mondina pung Allah ta'ala. Alhamdulillah selama macerama ka napaka ikatelu mengkalinga pengantara buting mengaji tawede matumane maneng de gaga menu de gaga masam-masam nigi tau matumaneng maring kalinga nari kuma baca Quran tawede nalolongat to itu apalanna ia tu maring kalingewe tanpa mengurangi pahala orang yang membaca ayat suci Al-Quran tadi dan niat tomatu manenge ternyata itu baca Qurannya mancaji babura to itu ritu buta ritu junna aku angkaki nauloi arga nakan nalasa mamagi-magi ro maraka naro pada di mana pengantara nabutinge makuto baridi pengajiwe MCwe baca rame pailetonge nalolomangi baraka na iyewe herona baca Qurannya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah weng kadinge unna ma bicara-bicara kalau rialena unna atau melebita Pak Imam kalau saya tidak salah baka waka penyuluga botingnya manolo mancaji ma parengarang iye maega makukwe ko ajo siatona tu ni macarama tuli na pertahankan mobi posisinya Kabupaten Wajo nomor urut 2 tingkat perceraiannya seprovinsi Sulawesi Selatan dan nomor urut 1 pernikahan malolona seprovinsi Sulawesi Selatan. Mega to masarang gara-gara yang pertama ya dari tomatua ya namanya jadi baper ngarang lori Indo na botinge ambok na botinge makuto baro sila suran na botinge iar ka iba-ibana matuan nenena sapi-sapisan na amore-amore na maka na aja gaga majak tomatua tega bangsa na majak tomatua perlu mo botik makun rayena makada waji hukunna aga ya sawaji madosa ki kodeni begau waji hukunna makun raye mace kolakaina jamayan rahmati dan dimuliakan oleh Allah.
De nawadiki majak to matua. Indo na boting Ye kuburan ni mubalak kay anakmu. De nawadi to limoli lesu anakmu. Ang kabalemita ko alhamdulillah. De tos itu na madosa. Cajaliko ala na tos itu mabusung. Maka dari itu ya di Indo na boting aja mancaji anak-anak. Cede-cede na talibomi si anaknya. Joka komai, joka komai, joka komai, joka komai, joka komai, joka komai. Lo kumaga, nang kanalakay na, aga memo alam mapalakay. Ang katola pa guru-guru ye ko mache ko palakay muna boti makun raye. Eko tumo anak dara dengan kamu bego bisa penenga mu bego itu. Dengan kamu ngaresor ya sange asasa ko bakiamu mi musasta tamban itu. Eko dengan kamu anasin do mimi biasa tuli munaso tamban itu. Nasi kaji ko bebate bale ko bemagay sisangi. Andre aga na boji lakay mo. Iaro ini ya na tu sitongan na. Koto mapalakay ada kato mapabaene. De nawatiki ibancaji alubinengan na anata alubinengan sa medong. Pancaji di alubinengan na anakmu alubinengan yang islami. Iya na itu sakinah mawaddah dan warahmah. Aja mo bancaji alubinengan sa medong. Pegaya sa alubinengan sa medong. Anak mawata mapalatu mapisa-pisa kuindo na yarga pambo na manetu bagaling-galing tomato abacecereng balibola mawata mapangesi yan na tuyasa alubinenga sa medong ang ato hindi yan lala ito riluto masih kagigi mo kajok ka jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena jadi ya ini boti burane aku to boti burane aku to ko mace imenemu aja mu bapale pambante pa me kato tu bali bola te bati ja ampen me kato tu kebetulan elai na lalo ko bolana boti burane lalo no misana lo chame-chame ni tay misana mga sok care-care si sana arawin ng kalisu narunto si boti makun raye mapulong gaba. Oh, lisu ni Joko to dasaloe. Si runtuin daw na boting napadangin daw na boting makar. Manta di pembantu anak. Ele mga so care-care arawin ni mapulong gabay. Aja mo boji mengkaling ya tu ada isa liwang ya se kota na rumpuy awa kota na itiri rituli miri tempat diri yang kalinga iya bana asa bicara na ko agar ya suruh na tiwi suruh majatan na teka ada tomatua tidak mungkin tolai ngelo bantu ko tidak mungkin ya tu totoli lele cerita ko lo pasogi ko tataitan na badi ko matotusi kare kore mana pada iko mapaisang makuto bara pada iko mamanetu supaya mulolongin ya sang keluarga litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah on ramasana senang menyamu kebahagiaan dan ketenteraman boti buranewe ko macei benemu aja mu maja perlu ko benemu aja mu bata pelima benemu aja mu akade-kade benemu aja mu bata sekatina benemu nigi lakai sisa bawang na solangi atina benena na bata seka atina benena sisa pudo sana lahul lakai tapi nigi makun rai kalinga boti makun rai negi makun rai de tora na sampayang de tora na kalingada na lakaina de tora jaga na boleh purne lagi de tora na puasa de tora na sunusang lakaina de tora na jampang lakaina mawatan na mina boji lakaina malolo na mina boji lakaina angkana mina na boji lakaina de na gaga di tori wa pojina macuari lakai bacotori wa pojina madodan nakere malotori wa pojina jangan kamu masuk surga baunya surga diharamkan baginya bagi perempuan seperti itu dengan menu Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah boti makun reina kedua makanya Nabi tak kalau kau mencari istri yang saleh hari ini makun raya hak kau tahu di adalah marati aja musubi hak nalakaimu ibu ko anak megah sadimu malolo 7, 8, 9, 10, 11 sadimu malolo baik kan lah ada boti berani wah sangin mali-gali pak mali dah pilih
Mapa komesa tu asalan kamurani matandre-tandre. Malino ya tu. Cacau capa aja. Mohon ribi na mese. Jamaah. Hena, galonan aku tapang kanamu. Boti makun raya. Aja pulonan dari guru-guru. Makanya malolo mo. Aja sana mana? Akadena. Palagi ang kabarogaran na pemerintah. 2 anak cukup. Aja mo sama paham. Makanya di pemerintah 2 anak cukup. 5 cena itu yang mana? Jamaah kalau Allah. Zaman nak kota apang kanakmu nak tapa makanya minta makasih bareng kalinya Andrita kayak itu tewa si bawa padahal mijata karena ya non resesat kali. Kau macuani na tapang kana iren-ren na sa apo mo kaya tustas. Kau denang ko pape isa pa ato na pano pape. Maka na nenek mo may mag-ububene mo asang yapo. Jamaah yang rahmati dan dimulai kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sinabita yang kali kan akun raya Allah tajar mirausahu ajaran musare kamara analakaimu kong kamu bimatin rokolebo nakasoro. Maparotes itu. Ano maknana ya hadis sa emah kadana bita. Sedangkan kamaray din nawati sembarang isaray, apalagi isaray boleh tanpa izin dari suami, itu tidak boleh. Yang ketiga, wa antuti amrahu. Pakai bagian aga kaminan na hoji lakaimu. Ya rini makun raye. Desanya caki macantik, tapi barengarangi benemuna. Aba ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita. Pemimpin itu yang liburan ebe, maparengaraki, mapangajaki lori baineta. Maka dari itu badangi benemu maka da sayang. Angkatotu gaya na bulan no Allah Taala. Angkatotu gaya icalaki di lapong makundray, lapi-lapi bicalana na bolakay. Teka mansana, makundray na bojit kalu anminna, na paneburan mo dere baru, na para tambay macaca ke baru laburo mapule ko yun sa aspal batungan. Bu, desanya caki macila, dek silakan. Yang penting aja tekalun nita. Merubah ciptaan Allah dilaknat. Bu, kecil laki, dia merilaga. Yang penting aja tekalun nita. Tapi kata tu makun rai. Kojo kebotingnya luar biasa, cantiknya bagiannya. Luar biasa masterika mana masterika. Oh, mawangi mana mawangi. Oh, mila pana milay. Tapi sayang 1000 sayang. Malapo cari-cari na kumurana dengan dalam po. Kemana tagatu-gatu kutana. Kojo ke botingnya. Wah. Ya kojo ke botingnya. Komandrai. Lo kayak masih lo kayak macet pacama. Tapi sayang 1000 sayang. Aku bulana malah po bisa panena mabon ni pana bisay. Upo panang kabola mapake. Karinya kepada yang ada apa? Upo panang kabola mapake modelet na. Mabon ni bisa panena bisay. Makanya nabi ta jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Si kocak-kocak bulan lelakimu dega gabarakakan na bulamu na mo ulu naman caji aje naman caji ulu ya tu na lelaki mapalau si kocak bulan na si kocak dega barakakan na pak mega setan si katulu kunrayu mah kutu makitok ino jama mah habibina jama kau mati kau kini nama nikah kau makan untuk yang makan makan balu kau makan tidak ada yang penting yang baik-baik karena mudah-mudahan anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Boti buranena konoli kau matuamu na pangajari kau matuamu na agi anak alemu aja muka apa mende karena ustaz jauh kami si bola matuaku pakai cerong aja mulai mende pakai sistem bertahap aja mulai mende lari kau malah KTP nama tuamu ita tahun kelahiran na tos jaga raja aji napa mureke oh hidup pula ni 3 tahun umur nama tuaku paling lama meni 2 tahun tu 5 cai karena tak bertahan damai yang dapat Allah. Maka dari itu mertua waspadalah katanya itu mertua liwa ceceran we kasih nah aja mau ambil darah ke mana itu ini kalau merubah kita namanya itu tak mau tuh
Yami to kara ko machuani to matuani ro matuataro to lima tersinggung ni maga apa ko mesa pak mega no urat na batu. Tapos kasi nga bawa ni rato-rato na bali rambingin apa mo paandringan. Paandre choto tabi ka si minggu. Insyaallah wabillahi taufiq wal hidayah. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah, siapa masing-masing kau saling mengerti di antara keduanya, begitu pun juga para mertua dan besan. Insyaallah angke tu talolonga ya tu sengal beningan anata, alu beningan ya nabura nabung Allah Taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud dawa ya qalil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Alhamdulillah. Tadang pengengak kong kadaku tak pasalah aja tati wireng ali syata salangaku ya rota salangaku tasapiang karisan sana kaderata taselireng ariawana tu dangetang sehingga kasih mata jaru bali sengetok itu si hukura lino urapa memang metole ku galongkong namun ni galongkong na nare ko tumapandre majat taki mite ka wadi maturi ala pak boso nama di situ malasewe. Terima kasih, makasih lah dibaki macarama solsistan na Alpito, semoga sukses selalu. Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.